Oriens Shilajit hi Ayurvedic ania ram nim manga siamani man lai chang to in heng ram huldam doi te hi natna chi sang en kol dam na an lo mang to thina hei hian kan taksa a biosecretion kan taksa le thisen hnang in siam tura pui thina ni heng ram nim atang hian fulvic acid la chuakin Oriens Shilajit hi an siam ta ani fulvic acid hian kan taksa a sel chi sang te tan cho tha apaya sel te na tho puin kan taksa ati chaka kan thisen a tur thalo pai chuakin kan thisen a thua fai thin bokani kan sel ten cho tha an heblu na konga apui thin bok fulvic acid hi multidirectional antioxidant ni in kan taksa a na shikdo tu ati chakani Oriens Shilajit hian kan taksa tan cho tha tam tak apaya kan immune system ati chaka Shilajit hian minerals poimo le amino acids pain pangtimur na tho apui thin ani fulvic acid kan ti hian oxygen lo hi blutin kan pumpuya acid ati tlem thin boka chu wangin Oriens Shilajit hi pumpui chakna dam doi thatakani kan thil e chi sang te pai choi ti ol sam tura chanpui tu ani bok hei hian kan taksa a tur thalo pai chuakin enzyme siam thina fulvic acid a iron om chu kan taksa hian lo hi pin sel thi tura venga tarharna le vunchuar tur veng tu ani bok fulvic acid hian kan thil e changa minerals le nutrients te chu lo hi blutin kan taksa peng sanga asem dar thina thisen sang tu laka te min veng thei bokani Shilajit hian hormones balance tura min pui thei wangin maibol tan te a thale a funati enga maibol na hnu duk te po a fai thei ani mi pat mei chia na lama chaklo tan te po damdoi thatak ani bok tin hormones atan pui wangin mi pachi sperm atitamin ati chaka chithla na lama harsat na nei tan te po a tha em ani Oriens Shilajit hi pumpuya acid titlem tu ani awangin pumdam doi thatak ani a allergy nei tan te a tha em a vun nat na chi sang pandam hlei thei lo le sunburn tan te po a tha em ani Oriens Shilajit hi bur khata mum somruk a oma ni tin zing le tlai choi ma in mum khat zelin ei tur ani e